kerjaan ari mangan ngukur ranja ari bengi mabok-mabokan dilawani rabi dagang kangkung go nyumponi kebutuhan dapur dagang kangkung selangkung rong langkung batik kangkung entok gonginu mantan majikan mantan majikan mantan majikan oh diborong ya borongan sakit doang oh acan suka diborong ke sakit doang aku maha ayah ongkosna ayah atuh saha ieu Paelita usaha aja mabok bae ning warung wis akeh utange meneng beje Mama Alita Mama Alita Mama Alita asone Mama Alita mantan majikan pedaringan langka berase celengan wis dibobok kabeh ayam bangkok ulune ireng aja mabok digedekaken dilawani rabi dagang kangkung go nyumponi kebutuhan dapur dagang kangkung selangkung rong langkung batik kangkung entok gonginu Papai Alita Papai Alita Papai Alita alah asoy Papai Alita asoy mantan majikan bos rempeyek yo mantan majikan yo nyo 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 bos rempeyek matur suwun bos rempeyek mantan majikan monggo mantan majikan deui mantan majikan Papai Alita usaha aja mabok bae ning warung wis akeh utange nyang 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 bos rempeyek Papai Alita habisin sayang Papai Alita pedaringan langka berase celengan wis dibobok kabeh ayam bangkok wulune ireng aja mabok digedeaken dilawani rabi dagang kangkung go nyumponi kebutuhan dapur dagang kangkung selangkung rong langkung batik kangkung entok gonginu nyah 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 ayo mantan majikan aning mantan majikan bos
rempeyek Papai Alita masih ayah. Ibu geus kajen hiji tenan naon. Papai Alita. Yuk, Cos. Bos Surabaya monggo. Gending asih bergaya. Usaha aja mabok bae. Ning warung wis akeh utange. Enakan ya. Ayo bos rempeyek beakeun. Bos rempeyek udah. Penjaringan langka berase. Celengan wis dibobok kabeh. Ayam bangkok ulun